District Legal Services Authority Carbon Anglong Diphua Tumpenta Nation Lok Adalat Kapitupon. Carbon Anglong Autonomous Council EM Prodip Rong Piaphan Jinthong Constituency Aradatum Kaparem Jiaphan Katisik. CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Duarbogori Constituency Arlo Kaching Thuramo Kikem Tangatim Kangpu Lapen Akim Iskim Kiteng Ponji Along Long Ikiso. Kardom Pinikarbi Prime Time Birtalong Penilitari Sarnong Klaransi non Birtang Tonpen Arjikta. India ang kangarlo prek jama dimalong National Lok Adalat Kapidu Panohut Carbon Anglong District alongta District Legal Services Authority Carbon Anglong Diphua Tumpen There Poniphai Krehini Ada Porphai Sirke ba Porpen Diphu Judicial Court along National Lok Adalat Pedupon. Carbon Anglong District alongta Diphu Judicial Court arlo along National Lok Adalat Kapidu Panohut Court cases along Compoundable cases lapen Motor Vehicles cases pangrum petpen Pharot Trograisi a case. Court along pen en ponsi pini un an ke pajut ponpo. Lasonsi pre-litigation cases along Sirke Banks, APDCL, Lapen BSNL, Pangrum Petpen, Suri Isira, Pharu Plira, isi a cases along Kevangatumsi Keo. Lapen Laso case along Kapijut Unjia Sonsi, Heglong Pusi, District Legal Services Authority Carbon Anglong Diphu Konchunbang. Nagut Amit Pen Perangkia Tumaphan nang Pachinidun. ভাৰতবৰ্ষত অল ইণ্ডিয়া বেচিছ নেশ্যনেল লোক আদালত চলি আছে আৰু আমাৰ জিলাটো কাৰ্বি আংলং জিলাটো নেশ্যনেল লোক আদালত ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। এই লোক আদালতত আমি কাৰ্বি আংলঙত কোৰ্ট কেছেছ 601 এটা আমি কোৰ্ট কেছেছ আমি লৈছোঁ। এই কোৰ্ট কেছেছৰ ভিতৰত কম্পাউণ্ডেবল কেছেছ বুলি কয় আৰু মটৰ ভেহিকল এক্ট কেছেছ সেই কেছসমূহ মিলাই পেলাই 601 কেছেছ কোৰ্টৰ পিনৰ পৰা লৈছে আজি ডিছপ'জ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু প্ৰি লিটিগেশ্যন কেছেছ বেংক APDCL BSNL সিহঁতে টোটেল 1401টা কেছেছ আজি লৈ পেলাই আহিছে। টোটেল বেংক 9টা আছে প্লাছ APDCL প্লাছ BSNL। চ' তেনেকৈ আমি 13টা কাউণ্টাৰ আমি তাত খুলিছোঁ য'ত মানে প্ৰি লিটিগেশ্যন কেছেছ চলি আছে। চ' সিহঁতে টোটেল 1401 কেছেছ সিহঁতে লৈ পেলাই আহিছে আৰু আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে ৰেছপন্স ইজ ভেৰি গুড। বহুত মানুহ আহিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰু মেক্সিমাম এফৰ্টছ দিয়া হ'ব যাতে মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ ডিছপ'জেলছ হয়। এতিয়ালৈকে আমি খবৰ পাইছোঁ যে ডিছপ'জেল ভালে হৈ আছে আৰু এণ্ড অফ দ্য ডে আমি টোটেল কিমান ডিছপ'জেল হৈছে সেইটো আমি ক'ব পাৰিম আপোনালোকক। এদিনে আজিৰ কাৰণে এদিনে তাৰমানে আমাৰ ইয়াৰ লং এটা কেলেণ্ডাৰ থাকে। ছাপ'জ কেতিয়াবা কোনোবা কৰোণা ইয়াৰকেইটাত আমাৰ বেছি হোৱা নাছিলে তো 3টা বা 4টা নেশ্যনেল লোক আদালত হয়। সেইটো অল ইণ্ডিয়া বেচিছত হয়। ষ্টেট লোক আদালত থাকে, নেশ্যনেল লোক আদালত থাকে। আজিৰটো কিন্তু নেশ্যনেল লোক আদালত আজি গোটেই অল ইণ্ডিয়া বেচিছত হৈ আছে আৰু আমাৰ ইয়াতো হৈ আছে, প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে হৈ আছে। এনে আমি আগৰ হেৰিৰ পৰা যদি চাব খোজোঁ ডিছপ'জেল ভালেই হয় আৰু প্ৰি লিটিগেশ্যন কেছেছবিলাক APDCLৰ কেছেছ বহুতখিনি ডিছপ'জ হয়, বেংকৰ কেছেছ ডিছপ'জ হয়। চ' আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ভাল ডিছপ'জেল হ'ব আৰু এক্সপেক্টেশ্যন ইজ গুড। মোৰ দেন 50% হ'ব লাগে বোলে প্ৰি লিটিগেশ্যন কেছেছ আৰু কোৰ্ট কেছেছো আমি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ যে ভাল ডিছপ'জেলে হ'ব। কাৰণ আজিৰ দিনটোৰ আগত আমি প্ৰি কাউন্সিলিং কিছুমানো কৰিছিলোঁ যে আগতে 3টা বা 4টা ডেটত আমি পাৰ্টিজখিনি মাতি পেলাই কোৰ্টসমূহে তাৰমানে সিহঁতক বুজাইছিলে বা সিহঁতক ডিছপ'জ কৰিব চেষ্টা কৰিছে। তো তেনেকৈ তাৰমানে প্ৰি কাউন্সিলিং কিছুমান হৈছিলে। চ' প্ৰি কাউন্সিলিঙৰ পিছত আজি ফাইনেলি তাৰমানে ডিছপ'জ কৰিব চেষ্টা কৰিব। চ' আমি প্ৰত্যেক কোৰ্টে আমি এফৰ্ট দিছোঁ যাতে মেক্সিমাম ডিছপ'জেল হয়। Jinthong Constituency Aradatum Kedamtang Ningkan Inkoyangbong Carbon Anglong Autonomous Council EM Prodip Rong Piaphan Jinthong Apu Pusi Jihoglu Lapen Hen Up Aphan Misu Si Ke Borosonsi Rong Pia Sangho Aphan Jinthong Aradatum Ningkan Inkoyangbong Pehaidunlo
bonta kedam tang ningkaning koyang bong prodip rong piapan pehai tuntera phita kopia potsi jinthong araratum rong pia sanghopan kaparem jiapan jisik nang rong lo rong pipen jinthong araratum apan kacilang abetet ma kopia potsi jinthong araratum prodip rong piapan aning kacing sam kabedet prodip rong piapan ningkaning koyang bong kapahai pen Carbing Autonomous Council long kilong dun Philippine a constituency ang bong pen jinthong constituency ta isilo halaso constituency along ko an lo kaching thur lapen raratum aning kang samsialam kat news along nang kaninje dunalam Carbing long ararapan nang paklang ponpo jinthong constituency araratum ningkaning koyang bong prodip rong piapan kapahai pen raratum chini lablo thangta klem thekthi muri depan kangkring sotu lasi prodip rong piapan parem nang prodip rong pike nang nilu pusi rongjang phong ps arada tumpen aning arlolam Carbing long arada pan cipaklang elo ate kaddu ko beta jinthong arada bangke chini petlo lasi ningkaning koi litum langdam lo pulong te prodip rong pi alang muni tum pan kangkring sotu lapen kakensil tap do lasi alang li iklaim ke dam setame alang li kota puke theklong le det lo ningkan ko yang bo lapen sakuria la hinta inuta pi theke det lo lasi nilhin bena bangke ke thek dam long tang ke claim ta ason pin le claim ta claim phuli phola dam phuli phola pa pleng phuli phola la son si thek dam long lo apotsi la prodip rong pia phan ke parem nang pusi nilhin pen ke support dun lo jinthong arat lasi kedo anarat da jinthong homusti arat ana phan sita ka chuningri ke la helo la prodip rong pia phan parem nang pusi nilhin pen bangke chuningri det lo rata phan la anjak na non ipong abang ke prodip rong pia bangke nang parem nang po prodip rong pi ke nang nelo tenang litum prodip rong pi phangnya nang nelo pulo mati non amang ke klang bahani dola agostin kam sai nur lo lapen ke demian hanse kom phan sinang litum nang ni ha lata ne dimena han sita nang ne la ko sa phan le kaddu ko ya phan ta pudak thaka bjp pulon da akos phan le pi rong mem agostin kam sa income sa pamsite Mane jong si jinthong arat pan nang jinso thek nang hon thek ba nil tumakari son nang wan thek lo pulutang te nil tumang te alang pan mangke nil tumang ke daro yung phong pias pen mangke nil tumang ke jerap cetu po koma phan bang lo nil tumang ke la non candidate kejithi long mangke nil tumang chinin da star la nil tumpan nang rabi amunit phat pulute nil tumang jerap bin po majok stame prodip rong pi towar kaselam ledet ki alang lipat ki kroi kreatum towar nang helat dundena pusi nang selam pipedat lasi non thurlote apor jum prat an kaparem jia phansi ki matha ni to phantong jinthong sor phang nak lang selet lo ne mata nak hi gym lo ne itum singduloi area long ke thang ta ve kala dak ni li ke singduloi area long singdulo ke duji kalite nilimen kalite manili hemasor lo job card batai throk siner kepalo ko pechok don dia phan ka bori bonta la prodip phan nang kroi krede nang pipe la pusang thak pragyam prema kam to lapu la sinile la tuar dam bom hota pasilur pon turiti la so tuar ka hino ke ketiar jidet ke prodip rong pi phan ki kroi kretum nang dun det na po pot si tiar jidet pusinili ke matha da la pu anan ning ka hino la so prodip phan la sinili ke matha ding lo thasala no ne boy ke jong si nang thurung jilang ko nang phanang perem thoke amejin phat aning pusini lege ni ngak klong man thak khutlu nang tungai pahai tum lodi ni tum ka pahai dun tum non tang ami tang parti dong sedai bom non ni like la nang lang le det penamat ni like cikak dun dak le lasi prodip rong pi long pen nang prodip rong pilong ni li du det lo ne la phan ke duji kale te opposition thelo kuson se ka perem unima hongkwan nang li la lang li phani pahai dun ni li phongni lo pahai du phongni lo pahai dun phongni pahai dun non phongni bang ke ni li do ram ne det le athe thang ta det non ni tu ma phan ke rong panang rap son lo ke dam tang ni li ke pamdra te Christian he sista Agustin nang rap lo ni tu ma phan ladak thang to nang klem klipin lang arji rat ni li thek long lang na bang khu ke thek long ni ka li mang thek long lang setame alang le tum ni tu ma phan nang thon lo Agustin na men pen la pen tum churu par pi kan lo
lapuson sini ni pinang munit pen tum panang rap ke lapuson sini lining sampikan la sinon ke bang jelang ke anso si tum panang rapo bu sini limat halo la sinon ke bang jelang ke cepate long sa men ni lang tun si hai tun sini hang lo ningkaning koyang bong hen ubapan misusi ke borososi cinthongara tum behailu bonta rarapan ke klem piawi lasi agostin kamsa phansi BJP tiket nang pipinang ji pusi achom kimi PSR tum kihang padu Ladaknya ni tum cinthong MSC constituency. Lapia ni tum macam mi APS ni tum rona kep do. Ala bang solong ni tum kidam tang ningkan ingkoilo ni tum cinthong MSC produrong pi fan ni tum cepat ding lo. An para bang ke ni tum ko alo ne dak cinthong long. Hen ubason misusi ki bor pasi ni tum alang liphan pireng lo. Ho or thog lo stame pini arnianta nilitum phan cinthong rar phan gorenga warsana pithai thela kijuna lang pen cheng lok kachilenga tawar la pena angbong bangke nili doctor hospital nang bibe education ta la pana chilang nunde la pen sudat unedat la pena bangke ameka ve anuka ve selok kang thong tum phan ta elang pon pithai the la pen nilitum cinthong long Rudi rong pi phan kone pahai pon nilitum party leader pen chenglok vokar tum phan ta elang pon thai the lama sinilitum ke non ke wang ji election along bang ke nilitum rudi rong pi phan ke kroi thai the la pen rudi rong pi phan ke alang li phan ang song hai kaman karbang lo tana mas council RCM doctor tuliram rong hang la pen ilitum MP MLA atum le alang litum tiket piwai phis tame nilitum cinthong MSC constituent sang kang ke nilitum alang li phan vut pi thai the jongsi alang li phan vut ki pi pulo tang te nilitum ki chokchi pang thai sini tum chupe klang po la pen alang li phan nilitum vut pi thai the la penon ki wang MSC ki lik long bang ke nilitum ki manga bang ke ki lang dam kama tha bang ke a ki hai a costin kramsa Aniang chin me senji puchini si alang li phan si nilitum ke bhut piji behaji la sang song hai kaman pena tum phan ta chunai ri ro karbang lo tonamas council CM tuliram rong hang la pen nilitum MP MLA atum phan ta chunai ri lo alang li phan si nilitum phan tiket nang PP vek nai jong si alang li phan tiket PP det pen pulo tang te nilitum ke ladak ke BJP ta kaparem lo Ako produk rong pi phanta parem lo. Produk rong pi le ki rem te BP ki rem lo. Lasi nilitum ning thirju ning samjin penali alang litum phan chuneng rikela han lo. Agostin kram safan tiket pi vek nang po. La pen nilitum pe hai vek ji. Prodip rong pi pen kili ke hai ki ong nai West la pher along ta Nipalia khe tum pen prodip rong pi phan ke nang nilo. BJP tiket le pisita rong pi sang ho phan ke bahai thek thelo. Parem vekpo lasi Agostin Kramsa phansi BJP ticket nang pipinang ji pusi ke hang pedo वो जिसको पसंद किया है ना उसका वर्कर जो है ना वही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी वही है उसी की घर में है 6 7 ये क्या बोलते हैं ये दाए ये एग्रीकल्चर के स्कीम होते हैं ना ये सब किसान के ये सब कुछ उसी की घर में सब फैसिलिटी वो लोग मिलता हाँ वो लोग ही मिलता आप लोग तो नहीं मिलता ना हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये कैंडिडेट ना बीजेपी का टिकट ना मिले प्रदीप रंग का हाँ ना मिले अगर मिला तभी ये जो भाईटी ने बोला ये डिवाइड हो सकता है तो तब भी हम लोग अपोजिशन का खिलाफ ही जाते हैं बहुत है इधर में उसका खिलाफ ही जाएगा खिलाफ ही जाएगा जो अभी EM प्रदीप हाँ इसका खिलाफ ही जाएगा क्योंकि वो हम लोग को खुद पसंद नहीं करते हैं चिंजान ही नहीं करते हैं तो हम लोग क्यों उनके पास जाए बात ये हम लोग बहुत बार गए उनके साथ बैठ करने के लिए सिर्फ वो तो क्या खुद का आंख नहीं है ना हम लोग बहुत बार बोले भी हैं उनको खुद का आंख नहीं जितना भी इधर में वर्कर है ना वो उसका तरफ से ही इधर में काम करते हैं
उसका तरफ से दूसरा को भी देखता है। हाँ देखता है। बात ऐसा है। अगर मैं हम BJP खुद हूँ, जाने से ना मैं प्रदीप रंगपी को चाहता हूँ, वो प्रदीप रंगपी नहीं देखता है, वो नहीं दूसरा- देखता है, हमको उसका नहीं चाहता वर्कर है। बोलने से ही हमको फैसिलिटी देगा। बस वही बात। वो बोलने से, वर्कर बोलने से हमको जॉब कार्ड देगा, वर्कर बोलने से अरुणोदय स्कीम का देगा, नहीं तो हम लोग को नहीं देगा। हम लोग के पास कुछ भी स्कीम नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है, गवर्नमेंट अरुणोदय एम्प्लॉयर तो स्कीम वो लोग नहीं ही है, खुद है ना, कुछ भी जो नहीं है हम लोग का। अगुआ है, जो घर वर्कर नहीं है, टॉयलेट नहीं है। उसी का है सब कुछ। तो टॉयलेट फैसिलिटी उन्हीं का घर में है, ये DRDA ये स्कीम घर उन्हीं के घर में है। लासों से उमनाथ PS के पार लोआलों चोमांग आखे लपेन नेपाली आखे अतुमपेंता प्रदीप रोंग पिया फान की BJP टिकट ले जेवान डेट सिता पहाय थे खेलो आगोस्टिन क्रमसा फांसी नीली तुमकी का पहाय जी आफांसी जिसिकलो लसी BJP टिकट की PG आफांसी चुनिंगरी लोग पुसी हेरांग के तुम अफान चुनिंग रिपोर्ट itu marong sor larak mat arong sor angela saat perdip kacung ripe ne pulap lo lan nengkan koi angkoi cihai nitum kapihai lo ansta nitum cuma akhe tum pan ge partiality dukok ason teklong lo nitum lasi non pen ge la tiket muka anke sar Agustin Krampa pan si nitum di support dia pan ni nitum cumang akhege ladak arong asor ke GP support dia pan cisik lo la si non ke nitum kadu kowe cumang atum ladak arong asor anke Nepali atum tadulo di support dia pan anke la ke hai akithe kiding atum apan an ke tuning rilo la sar Agustin Kramsa apan si nitum ke support dunyi an ke tiketa la pan se pinang po lan si nitum keciton lo jong si Prodip rong pi fan BJP tiket aku puthot pithu hai bobe nitum ke laso aning du kok apot la sar Kramsa apan la tiket long lesta la pan support di Independent pe independent jong si Prodip rong pi bang tiket long rong BJP pen tiket long rong kote alang fan support poma mate Agustin Kramsa ba independent men tholo pre Agustin Kramsa an support ma mate la BJP fan ala independent pan se la sar Agustin Kramsa pan support di jong si BJP tiket long thur lok pote la pan hel la Agustin Kramsa jong si BJP tiket long lok polote la pan la kine support di Rongbong ghat along karlitang raidang ingti akumlin ingpu paprangsi duarbagori arlo kaprek adimalong kaching thuramu keklem tangason an bini CM Dr. Tuliram Ronghang aridengpen kangpu pona berta pherangke rangsina bepen berta nangpale BJP asong konsilalong jakong wangdet pen penang an kaching thurasai keklem ili theklong Lason Thotsi, Duarbagori constituency along ta MAC Richard Tokpi, council along members Mandun Detpen, CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kachingki pachitonunsi Duarbagori constituency aphan penangan kaching thuramo wanu. Bini Rongbong ghat along Karlitang Raidang ing tiak kumlit ingpu paprangsi Dolamara tonalong RCC bridge humthom ingpu ponlo. Dolamara tonalong amat guti sia pharman Karlitang Sarsing Teron Langkung habe amen pen auditorium hall lapen lak phokep an atangka panongsi children park along sompontanglo lason thotsi dolamara lokhimon ashram along tame lokhimon english high school pen sok phek ek anglong an karluji aphan towara pharman kuti ke thomra lak phokep an long e ingpupondo lapena phithu bagori along tourist department pen kikimpon lots an parta waiting sit hehui CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen ingpupondo lapin scheme doan ingpu edapit kohora Chandra Singh Rongpi open state along rong trok aradaphan ake joypen longlea pata ronponthu pherangke atum ahoylam ki kedover jesemet lahorijan along lapen non hejong bagori angkang animal corridors kapinchong dera puthak CM aphan lamthei karjuhut nangke thakdun nilitum lahorijan lapen bagori along alam ki sita council pen sai claim bomlo lapen karbeng long along le aka prek akhe tum
kapachirai long lite jia phansi jisik lupusi nang thandun Pacheleng Nanggi Pulo Lasi Dr. Himanto Biswa Sharma Honorable Chief Minister Alang Lam Jaka Tengpen BWD Phanukum Pilo Lapen Nili Phanang Toilo Khada Anijok Som Damu Pulo Ang Ton Nangi Pi Ke Bangke Kuti Ke Thomra Lak Pokerai Sia Toar Lasi Laso Toar La isia sayang deng lo isia bangke ada kopi pia sayang deng iklemima kola da antai pen kuti puatangka dakar Jonathan Mas Council long napile lo disiu duksia lo kola hai skim kopi pia ke dengji la support haka nonili nempu lukimon benili jingwai nempu la krusar benjingwai ipo Krishi Vigyan Kendra Farm Science Center along Goat Research Stations Assam Agriculture University Burnihat Pen ICR Central Institute of Research on Goat Megdom Mathura Lapen KVK Karbeng long atum pen patir pipon si bang phokke batum phan bi kapang ring asiki kipipon B. Kapangring Kipipon along Assam Agriculture University along Director of Research V. Naranjan Kolitapen Kapangring api doanta koson pensi pangring nangji Moniretum Kapangring api ason pen kopuson pensi ali cipalong nangji puthak thantekangsi biaphan kaura nangji asonamu lapen hanbe pipajerteka বিভিন্ন পাম কৰিব পাৰি গাখীৰৰ কাৰণে হলে আমি ডেইৰী ফাৰ্ম কৰো মাংসৰ কাৰণে হলে আমি গোট ফাৰ্ম বা ছাগলী ফাৰ্ম গাহৰিৰ ফাৰ্ম কুকুৰাৰ ফাৰ্ম কৰিব পাৰো উলৰ কাৰণে হলে আমি ভেড়াৰ ফাৰ্ম কৰিব পাৰো তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে আমি কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ কৃষক ৰাইজে এই পামৰ জৰিয়তে স্বনিয়োজন হ'ব পাৰে আৰু নিজে চাকৰিমুখী নহয় স্বাৱলম্বিতা হ'ব পাৰে মাত্ৰ আমি কৃষকসকলক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে এই পামবিলাক কৰোঁতে আটাইকেইটা বস্তু এঠাইত প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে প্ৰয়োজন হ'লেও হয়তো চাহিদা সিমান নাথাকিব পাৰে যিকোনো পামৰ চাহিদা যিকোনোত থাকিলে সেইমতে পামবিলাক কৰিব লাগে পশুপালনৰ পামবিলাক সাধাৰণতে আমি খুব কম অৱস্থাৰ পৰা সৰু অৱস্থাৰ পৰা আমি লাহে লাহে ডাঙৰলৈ যাব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে সেইটো যাতে আমি সৰুৰ পৰা গ'লে গম পাই যাওঁ আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আজিকালি বহুতে চৰকাৰৰ চাকৰিৰ কাৰণে ৰৈ থাকে কিন্তু পশুপালন এটা এনেকুৱা বিভাগ ইয়াত চৰকাৰৰ চাকৰি ফলে ৰৈ নাথাকি নিজে স্বনিয়োজন হৈ ফেলে স্বাৱলম্বিত হয় উৎপাদন কৰি ফেলে পৰিয়াল পোৱাব পাৰে আৰু আমাৰ ইয়াত উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনি নিজে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ এইবিলাক কিনোতে যিখিনি পইচা পাতি যায় সেইখিনি আমাৰ হৈ যায় আৰু এইটো সেক্টৰ লাহে লাহে কোভিডৰ পিছত বহুত ভাল বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে ধন্যবাদ আজি ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামটো ছাগলীৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং পতা হৈছে আৰু এই ট্ৰেইনিংটো আচলতে পাতিবৰ কাৰণে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ গোট ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন যিটো আছে বৰ্ণিহাটত এই বৰ্ডাৰ স্থিত যিটো গোট ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন তেওঁলোকে আচলতে ইয়াত পাতিবলৈ আহিছে আৰু এই সংক্ৰান্তত মই এইটো ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ ইয়াত ছাগলী যথেষ্টখিনি ছাগলী খেতিয়ক আছে কিন্তু তেওঁলোকে বিজ্ঞানসন্মত খেতি ছাগলী পুহিবলৈ যাওঁতে যথেষ্ট অসুবিধাত পৰি যায় কিয়নো তেওঁলোকৰ যিটো বিজ্ঞানসন্মত যিটো জ্ঞান ধাৰণা সেই তেওঁলোকৰ অতি কম আৰু গতিকে আজিৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম হৈছে এৱাৰনেছ কাম ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম আছাম হেৰি গোটৰ ওপৰত গতিকে সেইটোৱে আমাৰ খেতিয়কসকলক যথেষ্ট লাভান্বিত কৰিব ধন্যবাদ সেই ট্ৰেইনিং 50 জন হয় Namlam support fan Birtamo Ingtonic Sina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dinamo Pit Puthot Birtalong Wangtiglo Mahamaya Constituency Kiparlu Matikhola Jongthum Lapen Virbar Rongthubong Ahabaralong SPM RM Ministry of Rural Development Scheme Pen Kitengpon
custom service hiring center asa hem lapen teke rong pia rong along PHC asa hem CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen ing pupontang lo bangsu kang pu mailong CM Dr. Tuliram Ronghang MLA atum Dorsing Ronghang Bidya Singh Inglain EM atum Lun Singh Teron Khon Singh Rongpi Prodip Rongpi Karbeng Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Singh Hi MSc Rina Terangpi ke Sopti Mung Pendang Lok BJP apan ke Kroy Aradatum Chetong Tudringti Melong non ke bangji MSc Kiliga Hutame BJP asong apan kapahai thuji apan CM Tuliram Ronghang pen radapan chunding ripon Así que todo esto es una será que todo el mundo YouTube en tipo pues tu universi atau kita putar sulit-sulit orang pergi ke kampung. Dia jadi thay lagi. Lasi sektor का प्राप्तिम पे भूमि में एको लापे के पार्टियां कमे कुंभों में एको. Lasi बरनाले तो lahai के में pikir के itu tu kasih honai Prime Minister Narendra Modi ke Japon parti BJP government se active. Dr. Himanta Biswa ke Japon parti dan BJP parti nilatum se active. Team ka jeno nilatum jeno pe MEC year nilatum jadao pe kar pe lahai scheme ke lahai sign ke nilatum se active government. There ni phai ke parni anarlo por phai ke thom apor lakha inkoira hini surupothar constituency ke parlo paglangsu lakha isi open state along APHLC atum pen mass joining ajai me ke paman pon berta kat news samlong berta nang pale mass joining amai along BJP Congress ASDC Ratcharia song pen bang pharo phosu se aralatum APHLC along chipa okdun ringti APHLC a party aphan ning ke the lapen ning kang sam ke dua joksi pini APHLC a party along chipa ok tunang kok lupusi aka prek aracharia song atumpen ning jepon non ke wangji MSc kiliga porhut APHLC a party pen surupothar constituency along pen baburam terang aphan kachu toy dunji aphan sitame JI ka thar pen herang kya thengnu ning jepon lapen APHLC a party atup haji lapente bukajan deopani along sitame ke haideji angring sidopusi pherangke karju hut than pachini pon kepadu along nilitum SDC lapen KMC asong bestame nilitum laswa kiba APSRC long kijoyandun kelalo mane nilitum same APSRC along joyandun pen anso se muluk padudun pente non election banke mane APSRC khan pahai lo punte litum tare zonel lo litum ta council long cari dunong ko dudunong ko la BJP khan litum perem nang ko la sola ma putaksi nilitum la SDC atum sitame kense tum sitame nilitum la APSRC khan ning kang sampean a joini sipini nilitum mas joining nilitum join dun lo la si alam bang nilis tamil anthanu thekelo Congress penda do lo arlo somar tum ta KNCA tum bahal mohila Congress tuman tanang dun tu etlo lapo yo pinike ade sorupothar ladake ni tum sorupothar kache danun po lapen kache danun jita ni tum la alangli bapuram terang ake hai phansi parjab dun det ta theklo no makenili parjab dun det lu puke punodak lo atema election hala bang nang lele lang code of conduct nang lele aku pine case dolang nitu kache dandun isia case dolang la posi det lo pine ma case dalang li final ason acha judhu asam CM ke bang hut ke pu super state pula sobu thana le pini pudu la so bostu sonido super state puke esona bang ke hala state ke hang dun alam panding jelong le det nang pu amasi super state pu nang pu kloi le amar hala karjudun tum da ko arjudun tu thek det lo kadi lamat ingnek dun choi la pen hala ison wan ke kar mikir okora po hala so lambang la
laso minister chief minister ta ning dover lang rokom la sila 1971 aning kan kaning JP ne karbiatom phan thero son pe kanji pu kaning je pu pe ne alang tu ning do rokom la si karbia leader tong bongke ning je tami pu ska matha la si alang li lai hoi lam kaning je thap anga lewe la ke bokajan LA pen ne li tum ka matha bokajan abana haji mahai he ma ke Bukajan pen la Deupani anpar ke nil tum hai edji pusi ma tha tuma nili angkaturata atema nili phanta radatung nili pani kang samsina ko ite matidi lasi nili radatung nili panai ko tunge pini ka ahoga kudago ni tunge pelsi si nang ko nili panang pulo nili pan nang chiki chatano nili panai ko radong si pelsi nang ko te nili ke pelsi nang ko nili nirat ning hange chok chide jimati lasi aku pini nali tuang lu tame midang lu tame thandang officially bangke kalilang tame apu yang litung kandidat bangka hopen nili pansim mathalo pose nang tuang lu tapangdang dito ning chetelo IPLC arona teng situng klempon pol pen rata kisung tipajok ponji pansili ajap pet lalu kedam tang MSC election hun nangli mesen result longdun lasi non ki bang ji ahur la surupathar MSC ben nangli kosol chi hai busi ning ji thema nili hai busi ning the athema lasong lo kedam tang ni to independent nili back behind jatta we nili clean independent madu aja kong ta nili kuri repin pen nili nuet pen ki thur pen jungjung pen nili hajar isia thaka budlong lo non nili tung aku klempom dambom pen anili tung chi thaglong lo pharo kret chok se bud nili long dutang lo lalu pete non EPSLC avul adak non nili presently non ki thaglong pharo chok sinar ke ba bud non da klem klepin pen ba lalu te pangrum pelo te nili tung non an pang 2400 2500 li tang lo non nili tung ka chingru ma hir pen aso ang tang pen aku ansu se munit banglang lasi nili tung hai ta hai par pigi pasla dak ba nili tung Pini karbi prime time bir take lapan sikang ton iglo domi thak mi kurwang thu